kamal we kamal telwanga chagu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane shala no embassy trai wish ka Khartoum maladung South Sudanese ni charge shell kadai ki charge bar kamach washi jan kelu dungno tanda and tama chane ten konen daden wini tela lat kum tenet ke embassy South Sudan rewika Sudan chaka wuch dungno chala do kan office ni kia gwadle nathan kan ka geko gorjo ba nathan kon tong mi ba ka lok kano ba mal ba de nongre wuch ka Sudan chikum South Sudan la do kan gek la muktaf dung South Sudan tere wika Khartoum or lada humanitama ando mandene lar win mono cha jebuk cha bok kado and embassy dung South Sudan cha jala Ramadan la läär mala council minister Ramadan la läär shala Michael Makway was missionary dolatin missionary corner chale council minister shiko gwa dolatin ka Friday chala do ne la embassy kanangak ngode lada dungno cha je bok kadaw kwikel cha kulo wonya nastin cha ka nangwa da dien angwa da dien nan cha nang tin gwa bugo letin teriek and report me cha jala do teten anu de ramugoro belet ki ramugoro bawe kumuk sabdara woten ka chala do an korngo do woni jen kamu we sheng me chala do de maldar wo wonyam ka kor ne dang jok ka juba ka jen Friday mo chine de kon la kwar Sudanese ni arma ma kona chole Sudanese army Abdel Fattah Bran wa chen no de gader mal kam dien kanam dan en nyenke man la chalgo to jipara military rapid force ko de kan malen de kan latre wi juba de safake ma yadi dana mal modere jo latin ko tam ci korna tore wi ka Sudan che charo de capchong du no ci kwarken ci kan no de kan mal modere kan jawala wi juba na majale shala do en muktab dung South Sudan ngoda leda dung no charge bok ka daw ka bog ge sha bong na je ngai ke du no ci daw ci open ten jala dan ci kanalat jen ladi nga jen kwasma biya takaman